Pwedeng ba ada hang tu yang ni kini ke profile kecong ama silver text dengan klik hang ni cara kalian jong ka ki kecung pi padon ke profile dengan klik untuk profile page. Page kini tu badang don hang ni art story. Lada dang don ni art story kata kemumut kidang latang ban su art friend ka profile kecung pi kandang mi page art friend kan nempat mi follower. Na kata kadau kimpat la re ban kamai pisah hoi ban upload pila tambah ban kamai pisah tu pila benar kata kadau ya ban kelai ya ini ke profile ke cungpi sya kalat kuno ban kamai pisah di benlek ya kata sumpah ban page bhai gini ke video di klik hang ni badon lightly ki dot angka adin mukila ada ban klik hang tu pin sepit hang ni ha ndai hapo du haneng junga tu ka your profiling ketiba don dur kum ga dur briu logo ba turn on professional mode diklik hang ni lada klik untuk pin salam kumne lada di profile ki jongpi kimpat turn on uni professional mode lada pi de tiba la de create account la slam ru boleh se piong balai ka account jonga ngamla ban kamai pisa gani di follower kim don rebatnya ti pila ban de ya gani pila ban turn on ya gani nang ma piru pila ban kamai pisa de should click big hang ne bato turn on din ba pila de ban klik hang tu kan lami pi sya gani ke page pihak ban next ya gani par khot hang ni kan to welcome to professional mode. You have unlocked more tools of your profile to help you grow your profile present and achieve your goal. Kita kemumut ba kani ka professional mode kadi ka lat kelenti kenang bangila ban kamai pisal bagi content ki bangi upload ka profile ki jungi. You klik ba itu betul next dengan don kam banda batai binya itu dengan su batai bit nama pina ban le wood. Klik into next. Kita hang ni boleh choose your default. Hang ni default tak ban klik page hang ni betul public. Next. Yang ni ru di confirm baik. Hang tu page ni start earning today. Monetization tool start earning today. Ini ka profile kiconga menta la ban kamai pisah lembaki stars baki bat ka subscription ru. Di lada don kinu ki parlo kiconga ki persen stars ya ngan sayo ban kamai pisah lembau tu stars dengan klik yang ini betul next dengan klik sebiang nama ban batai itu ke simpor te lada pipa dengan batai beni aru melele ngan sahikai bat nas batai pimo panum kuslai kata hang neru dengan klik back next din ba lalut ketu ka hang tu ni congrats you have ready to start using professional mode hang ni king kala de kalat kelenti yang bangan kamai lengba ki video lengba ki dur lengba ki jingthok ki jonga hapo ka profile ki jonga go to professional dashboard klik no tu din bo pila dapat klik no tu yai am yo le se ka slam kumba slam nga tela da video ki ba shong ha ki jaka beng network te bar sin klik la pa mo di hang ni king la wan kata ka professional dashboard kini kedi ka professional dashboard ki jonga pini hang ni kadon ka level 1 ngahaban complete ikani ka level 1 chua nongkong pe ngahaban yo kuno have at least 5 followers or friend ngai di bandon la kuno sangut ki follower la ni friend nang ta reach 10 user with your post and reels di ban post no kadur la ni ke video nang ba di way kin yo I la kuno kuno shpungut bat ngan complete ni kan ka level 1 din bala complete level 1 ni haban le ya ka weekly challenge kebangan sahikai pi na kapor sa kapor tangba bantip kita berkhon nganong pi la da pimpat subscribe ya channel jonga YT plus AI guy bat kunjuru ya ka Facebook account dan Facebook profile ke jonga serbatex le no subscribe no nang ka press no ya follow button nang bangi nang la ban kamai lang angkat itu milih nyat no syakmat dan nyat no syapang yang ni ngan peni quick start di ini quick start peni yang tu ngan su update hang ni nang ta pe tu kala long be kuntu ba khoi tu
kali share your Instagram post kan ke jeng batai bar ko ikan ni ngampat start nomor beli ngampat do iti follower achievement jong piang tu rupe ada klik ke to achievement kemudian kini di achievement ju pila da pila yo shibun di follower pila yo shibun di view pila na post shibun di video pila viral bha kemudian ba pin la ban yo ikini achievement ba ro ko ba pin sala ban kamai pisah kata kadika bapongsan ini bang no mentai share profile kita dengan su refresh hadin bangal ada ban refresh ya kan ni ka profile ke jonga pe mentak lawan ni professional dashboard ni ya ini ke di ka profile ke jonga ke bangal ala ban mai pisah piru wat nom insting ban kino ki contents ki ba bangal ada ban batai ha ka video ke beladap fitre hang no fitre ayu yuru subhaban record video ba 10 minit post no kata kala di kalat kalenti yang aba de pi bang kamai pisah to tangkum tahi hak ba di bat mata kasi ngin sanang ya kendu na kapor sa kapor kumbang ali juang barbor to minya kersan markeliang kumki para do prasnam nang ba ngin ya kiulang nang bakari perkencang penunjung iru kan kiu irat sokang lada ni shuya bishni sa yue honor yue lada yu iba uti yue la kiu ngan shu kwa ban pendaun no naning kwa ban tan no sepo kan bahare ada jing jungi dei lada yu i kiu be kiu ngin ailat ya ki ban kiu andre makiru ki dei ban perkhat lang yang ni ki padang persang kanang ba ngin la ban ni kiu lang kanang ba kalau we jungi ru akan long ke bahasa iso ikubli shibun hakabay di ban kasi bapila page ya video gucunga dengan sa upload ya ki video gucunga na kapor sa kapor stay tuned with YT plus AI guy and also with Silvertext on FB profile.